Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga wana tamua I nei aso. Ua mai aile so ngā leo le mafuanga o le mua wa whangota I lunga o le wafu I sa le lolonga. Pe tai sa whaile fono al komsina il tusa o le iwa wha se fulu I le tai ao le so. O le mawhai ai ona tali mai tātou wala au monis whaamtalanga o le tātou suenga I le mua wa whangota I a peitai. Na ta welcome sino o leo le lipote le Samoa Global News. O le masino fe puali lo o lua lima o le atula I aile o moli ai lumo le whaamsinonga mota la vau po le youth core te mulinu. O lo tua I aile atali e sutolu tau sanga I le amata ino le mu le ana tupu I lungo se whangota. Na mua ai I le asolulu lua o no Novema lua o lua wha. Peitai o le malolosi o savili ma le onga o le mu ma solo nei a afiai si whangota na pipi atu I ai e lua. E taunu atu ta wale fui mu ma tamu whaile ngā ruenga na ia whaasao mai ai I si whangota o le tautau la ngā maa le ana noa I le Petro Sifo o le wafu I sa le lolonga. O le suenga leo e peon liptia wa atofai le masino fe puali I le whaamsinonga o le talavau e sfutolto sanga lea o lo o tua ia I le soli tu la fono. Inisi o tala o le whaalelenga I e Samoa ma whala lili I tapito whelanulonwai o whala papa o whala moe o siapo lea na mata inai le aso le ulua I selselenga le tu malo palauli numera lua I le whai ungol vai ason te anei le stonai. O le ulua I selselenga o fua o whatuanga palauli lua na moli mawina ai le tau whai tau pati atu o afio anga o le tu malo. E au fiai ngā taivai ngā utawai o papa, puleia, sili, mawaiala. O le tu malo le ai tolu afe ma le ono sulvalu lono whaitau au whai. Talu mai le tu singai ngoa lua o lua tasi. Ma wha mawina ai le numero silia o tangata lotu. A le kāle sia me tisi I le tu malo e afe ma le valu sutolu. E whakasae valu se lau sfuluiva. Fitu se lau valuiva mamona. Ma ise kāle sia o iai le tu malo e lua se lau ono sfuluono. Tu sai mal tu singai ngoa o le lua o lua tasi. O le lua I selselenga palauli lua na whaatasi iai le malo si o fiu anga o le tu malo ai o tinam tamaita I o komiti ma whanau talavou. Tala tuli loa I le whaamsinonga mawalunga po le Supreme Court I le vau maulolo ta vita amosa utu ta alonga Charlie Ulia, Fata Roketi, Fata Vaafai toltasi o whenga ma le fiu anga o le awaa. O le mta upule na whonga ina lanso suluivo te sema, ma tōlau la wai ia le whai unga le whaamsinonga mawalunga Justice Press e nafi, ma au mai ai ia le tātou kopi o le whai unga. Ma il whaamtalanga umi o le mta upule ne ia fua mai whanua, o moli mawina I ngā ruenga la tamai a whenga le swati ilunga o pāsi ma pā waia o whanua o ainga, peitai. O le mta upule ilu mo le whaamsinonga mawalunga o na manatu le awaa e le ausita ia e a whenga polo I ngā whaamsinonga a o tālia le la total sanga apili. E manatu ai le whaamsinonga sili o solia I le itu a maulolo o tuta longa fata mafata le polo a inga a le whaamsinonga le anso sulta si o ke topalua o lua wha. Mai o lo fola fo e maulolo le whaaua ulava o na whaatau nuu o lato ngā luenga mwhaatu puai le atu tuvale I tangata ai o meto tino wha alenga ina. Mai o whaatu nuina I nei e Justice Perese le ave o se kopi o lana whai ungal komsino mta ngā luenga o leo. E tangai I le tula fono le umio a upenga le Arms Ordinance ta siva no o. Pe ua solia, ma waai I le lipoti o le whaapapa ina o whana, pe ua solia ai le vaenga tasi vatasi o le tula fono o le Crimes Act lua o ta stolu. I lalo le tula fono le nā, o le tangata e solia ma whaamaonia, e iai le whaasalanga whaafale puipui e le sili atu I le tolu tausanga. Mo le tangata na te whaatupu pe whaasoe sā isi tangata, e ala I le whaapa ina o le whana, o se whaailo po le tau mawhai e whaamalomaloa. O polo ia fo el whaamsino sili le abatu o se kopi o le whai unga lava le nei I le whonga whetalai o le mota a wā o le whai unga al whaamsinonga whaasanga I se tangata ai o le sui o le parlemene wa le usta ia le polo inga al whaamsinonga. Taluai e le ofisilingia e fōla sanga le whaasalanga o le utoe whaatonuai le whaamsino sili mta upu e toe fo iatu I le aso sfuluiva o Februari lua o lua lima e whai ai lana whai unga o le whaasalanga.
Enisio tala o le vai tau le nei o so malolo ma so fia peitai ua whamanatu mai le SVSG to o manga moe pua ngatia ia tautua nā le file mui to tonu a inga mai ua whamanatu tuai le laina fsoswani valu selau fitu wha e ava noa pea mo so staimi ma le aso atoa ma le po atoa pe hao o ina la matia lo soifua pe ua iaise atua tu vale iat oe ma vili sa o lole numero o ta uailunga valu selau fitu wha peitai. O saunole pristene, sili niulina jang e momolia tuai ma le whaaftai i pā anga u malama i le tunuu ma Samoa i au tunuu e mamau. Whaaftai le lango ma fisosoani mai pea. Ai o mo ngā lofo le kilismas ma le tausang fau mo a inga u malama o Samoa. Wa tofia ina ile pulea onga fau o kolisio Iosefo St. Joseph's College Yalafua. Wa tofia elefono fatonu le sunga Miss Anna Malia Anne Marie o le sunga tau ililia na soifuane i New Zealand mai wai o mia fa ailonga mawulunga ma to mai fa pitua mo se faya onga o na tua ae mai sa taua iwa ma whenga fa pea laulii ma mulivai i sa fata e amatala na ngā luenga fō wal pulea onga i St. Joseph's College Yalafua i le masina o mati lua o lua lima. Ai whaawau pea o nga lue Brother Kevin o Mali o se pule lango se ia tau nu ule pule fau. O le vai so nei le na amatai ngā luenga a leo ngā tai whale le malo New Zealand tamu whainga ese o le suau umai totonu o le lato wa asu le manawa nui le o lo tati ai le alititai o safata i le taiminei talu mai o ke topa. Pe tae le taunu umai o le la nisi ma whaia ngā luenga iai ina ia tala whea ngā iai ma le tau. O le ngā luenga o lo whaatino mua le awe sea mai leo le suau ma toi ilo ai pe mwhaiona awe ese le tingi waa. Ai fua i le tau ma le soifua. Ai o le saunga le mua lau whai ngā luenga i pe o na ta ua le li ita ia le wha moe Andrew Brown. Pe a whai mana o lava Samoa awe ese le tingi waa e whai lava foi i le saunga le mu ai e le o le taiminei. Mai ta longa wa ngā lulu e whaata sei neile le stala si ni o whaamsino ngā Samoa. Le sunga papali i John Tai Malelangi, ma le sunga tuila e pasa i lele malia lenga o i le fono whaatonu la kapi Samoa. O le tofi ai o le sunga pali i John i le fono whaatonu, e nā te tau avea le tula ngā tofi o le loia a le la kapi Samoa. Au le sunga tuila e pasa i lele malia lenga o i lo oia tau avea pea, le tofi ngā tai fono. O le lima i le nei o aso talo na whaia tofi ngol pulenga la kapi. Ma le toe tofi ai o sunga nā mulau ulu pali i leota sa miliota mo le tai milona lua e avea ma prestene mo le isi whātau sanga. Ai o whātonu e au fia il tofa au tanga vaia mai le sub-unions ai o le isi whātonu si fuiva malaya lawano o le sui o le women's sub-union. Ma le tofi ai o le CEO fo. Le sunga seu manu Douglas Now John talu mai lea sulfito te sema o le tofinga lea sa umia e le sunga whale o mawaenga Vincent Fepulea ai. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi foia.